Watirok tamang kapaya. Hello. Hello. Thank you, Didi. Didi nilay ice cream. Tata Pupu. Hello friends, welcome back to my channel. Narok chotonono lamsuko ani ketal kaisa vlog. So tini ni vlog engkha Sunday ni means tini engkha Sunday. Friends tini Sunday was joto family miloge kaisa plan khaika family get together khainani. Iko friends tabuk ang tukui ready ungui tongo tabuk tam kha besrek o barta tam kha tabuk khak ready ungui sung nok khanai. Engke jeng bujaga tangi dong sab khainai norok bai joto share khainai norok nai simi tongi engke tai kaisa kok saram jungo norok vlog nai jaja khe kisa like rok khai di share khai di engke subscribe khai di do so ready ngana do iko tabuk ang ready ung pai kham Diporni jorao asek makeup rok khaimali angke simple no ready engkha ready engnani pore khe wate phainai hingke ri rok tisati haika chachakani ikko ang sumani ta iko tabuk ayan ready eng paikha tahu na kusinai do baba chalo jaldi yes ये है हम दोनों का जड़ी थोड़ा सामने आना पड़ेगा थोड़ा साइड में जाना पड़ेगा ये हम दोनों रेडी है चलो बहुत नौटंकी हो गए अभी चलते हैं बाय मिलते हैं वहाँ पे जाके बाय tabuk sung nokhoka 12:30 ni potam kha ang bai ayan simino thangnai tanghenka ke bini papa kore bo nokhoka bini samungo जों गनि न थानाय ते कैसे कक अंखे जों साब नगो गेट टुगेदर खाइनाय साब खाइनाय नरक नाय तंगदि जत नरक बैसिया खाइनाय दिपर जरा बा आसे खेतुं खा सातुं अमा नायदि बसक सातुं आं बाय आयान साता कैसा तुबै जों हिमि थांग दं ताइ कलामा जरा दिपर जरानि बागै अटो किसा कम अटो मायाता दिपर रग ओंखे खायबनो जों वेट खायtongo अटोनि बागै इको कैसा अटो सकपायखा जों कासाखा अटो ओंखे नरक रोड सिदुसिनि नरक नायतंदि द जों बुजागा थाङि दं गेस खायदि रोड नरक सिसिनि खा ताबोखे तै कैसा अटो जों हाबका अरो पेसेन्जारनि बागै तै बैसाव वेट खायtongo इको नरक सिनि खाना रोड नगै बुजागा ओंखा हायदा कमेन्ट सादि दो angke auto bisingo kaisa yong iko bono tam hinang maya norok mankhe ano comment sadi obo nugai bo asa kiri kha ayan kiri tongo angke bono sai tongo ta bo kuno nya bo kuno khaya wariata tabuk auto ni nokhrei kisa ice cream painai borok joto sokpaikha ang no last ge ang kisa janani bagai tubotongkha bagai ice cream rok pai tongo ice cream paye oroni himoi thana nango ice cream ortoni nokhrei himoi thana nango borongni nogo engke satungo kisa kosto ta himnani Oh my friends, naidi lama. So, leng suka na papa. Oh my, tini tu betung kha satu leng thangka. Naidi kolom ti. Orang excited action jana bagian keleng itong. Oh my. Wati robot tamang kapaya. Naidi lama. Oh my god. Hello. Finally, जों सकपायखा. Hello. Friends, finally जों सकपायखा. जों no last. हायबानो finally सकपायखा. Actually अबो ओंखा आनि मोनाय संनि नग. आनि मोनाय चिकन याता बकजारनि. बिनि नग. Actually अर जतो तंगो
ani family members ani ama tongo Thank you, Didi. Didi nilai ice cream. ani pi tongo pini ko besajak ice cream chai tongo bokhe bini besajak iko bangkhani pi bini besa bini masa menai bo tongo tai ani menai bini husband bini bukrajak jirai जों joto milogoi tini get together khainai ओंखे menai khe kisa bizita mokhe samung khai tongo ओंखे bono ulo nugnai do phunuknai actually borno ulo phunuknai ang ulta pulta sai tongo norok kisa compromise khai do ani ko borok iko pi sokpaika pino ang sakata pi phaidi blog ni bagai ang video nai tongo engke bo sokpaika ta nugna bagai iko ani ama kosom kanjak ang bai soda sol norok comment khaidi ani ama bai ang soda sol kisa comment khaidi do tabuk engke family photoshoot khai tongo tai masa engke video nai tongo ta friends waisa isu amti khe get together khaina nango family bai engke bukha sedango ta जों jini family members bai daily to malai maya hayada engke phone rogobo asik deeply kok saimaya limited kok saimano hingke waisa isu amti khe get together khaike aram nango bukha basarango amti hayada tabuk norok ni bukhao kaisa question phaikana tangi nang unlimited kok saimaya sani ni family bai tangi nang limited kok saba unlimited phone calls khaimano nang tangi khaimaya sa angke ang obono sana musungo जों tabuk गोबां मा सामुं tongo chini sungsaro hayada phungni simi horjora जों busuk samung rok khai tongo cherai bai chini nokni samung bai joto busy na onkhe a busy schedule tai busuk kok saimanai hayada tai kaisa kok onkha phone kok samani tai buskango kok samani ekdumi different hayada friends tai kaisa kok ang sana musungo ani previous blog o masa comment khaika nung kok borok kok samani judano mane nung bahai ke kok saba tamon nung tipra saya diba bono ang sana musungo ang tipra saya haipano tipra sa kok sana musungo hingke kisa kisa sauta ang engke ang complete to saimaya haipano ang try khayo so obrok badri wai जों tabuk tam khaitong obosanai tabuk ang mehendi phuli tongo ani manai no tamoni hingka ke tabuk ombobusi choli tongo obo kaisa rituals tongo niyom kaijak bwri rok mehendi sindur rok phulota ani manai obo banti recent kaijak kha January wo engke bo ketal dulhan hingke bono phuluri kata angbo tabuk naidi bobini sari ni blouse rok subrina bagai iko borok khaijak bono ri tongo blouse measurement rok bini joto ri rok bono subo blouse hingke kurti rok salwar rok bono subo kahamno subo tabo tabuk naidi serai rok khe thongi tongo cricket sari go जोंखे iko hat saka sokpai kata angke borok khe kok sai tongo angke ani blog ni bagai video rok shoot khai tongo ta iko sunset rok busuk naitho जों tini belai no enjoy khaika joto family members milogoi tabuk angka thanani pala borok sikang thanai जोंखे ulo thanai joto iko pi tatari tongo amakhe kokulo tongo borok uber kaisa bukhaika uber bai thanai engke जों ulo phainai ta engke naidi borok no tata bai bai khaioi iko जों kisa gugiri khata borok no joto milogoi amti khe tongkhe busuk aram nang जों tini belai khe enjoy khai cherai rok bo belai khe no enjoy khaika tini tabuk borok joto thangpai kha iko ringki no mehendi phuloi ri tongo mehendi phuloi engke जों bo nokhoka so friends norok bahai nangjaka ni blog comment to sadi tai chajakhe share like comment khaidi the friends tini bagai asik no bye